Ebusian spiritual president. Me kana me kire river Subin e de Kumase. Akomfo mu kom da ensuo no. Baako eno no spiritual president na what the revelation bi aba a se efa otumfo ho ene ensuo no kire se ensuo no bu afu ama obe sori atia nipa ni bi obetuo mu so sa omo anse omde won se ye no se tutu the second otumfo ho e di na to no pa wi na enwumre no o kire ensuo no bu afu ama nsuo no sɛ ɔbɛtu saa nkɔfo nyinaa so saa nsɛm a waboro so de abusua bebree na ɛnyɛ asɛm kuma aha yi penya brok media mɛsrɛ sɛ ne deɛ mu ɔbɛ like video down bɔbɔ subscribe button sɛ bɛkra kiba notification akɔ no presence update sɛ bɛkyerɛ wɔ adwende ama me ɛwɔ comment section mɛsrɛ sɛ ɔba so a na hyɛ video mo frɛ so ɛnya bi ahwɛ eduba kuma se a rivers ada ha no ayɛ sɛ ɛwɔ dini baako pa edi mu akɔtene ɛyɛ river Subin na this river yi no akɔnfo no mu kɔm da nsuo no baako a wɔfrɛ no ho spiritual president abedi nkɔmɔ ɔsɔ fɛ na nsɛm mu a on media na so de atemdidie do na amanfo edi ye no to the second kinsurumo asase so nyame kese amanfo edi na tem asumdwe yi na wasase we so amanfo edi na twa no pa awia na anyumele kebintre mu na chenchenchen da bia so mu so pa na anie but spiritual president or Subin komfo ekire mu se honhom na wonsuo ni mu no ebu afu ama firo so obeka no ho na kan wo kan ho no obi a wo kasetia ye na no say to the second ensuo no kire se obeku da nkofo emu nyina. Hello, good afternoon, good morning, good evening. Baby Bia, me hot here at the man. Ghana mine, and if you ask the man, some more spiritual president in Ka Ache, Nana Bruce, Nana Wat, what in Kache. Kosom me nana kakra nsuo Subin ko kosom no ko kosom afi na maba na afi na me nana nsuo Subin wada me enyoma ekoso wo Ghana ene die ba bisi enyina akire me na asama wase me mekatre Ghana ni ba bia wo Ghana wo ba bia wiase ba bia ne se enso Subin o se min ka kire obi bia wo ye Ghana ni se afei wa sorry na ya won krofo bi o ha omodu o mani asi Otumfuo nyame kese o se tutu the second Asantehene eso edi na tem ekeka nsemu a edi se yeka ekire ohene kese king Ghana ha ohene bia no anakonya edu Otumfuo na nsuo Subin se meka tira mo se odo na Asantehene ayere dia ano di Otumfuo asi ano chat ehwa Asantehene nyina so na Ghana ha no enya asemu a aka Asantehene omo ade ti omo so obi challenge omo obi etimi ma Asantehene medidie emeye di open enam adwempa Asantehene ewo ma Ghana nti enu ti na bra bi atwa mu Kwame Nkrumah emo ba da kan aye no omo di Asantehene mu no omo ti ase e ma Asantehene e be kan regions aka no nyina ho ma no nyina be ka ba mu a abaye Ghana ba ko na Otumfuo ono na hini anya asase so ahidi o ifiri so e ne bae esuo Subin se wasase a wo kunkum niom nkrofo ba mema mo nya awe every sabre eni mbra bi atwam atamdidi a modi Otumfuo no mudi na kama ti se de modi onu nsuo Subin modi na tem na me enam sa ne nana me am so no nti enkra wodi ama me se me meka che Ghana man sai obi bi obakata ti Otumfuo obakata ti sikaja kodi obakata ti sikaja bi hai over awon chow
wo ya panyino wo ya akora wo obeyi wo nkwa afiri ho message a ensuo Subin se me famre mo no eti efiri na ko mo bati enkrofobia omo edidi Otumfuo atem omo be sha ase afiri mu mako ebe shoku wiase Otumfuo onkasa wo muhu Otumfuo onkasa wo na to Otumfuo sori anajo no sori no ni nananom efrensuo Subin efrensuo waka na hagina efrensuo wa Asantehene mu nyina na nsuo tumi ne panyini dia na to kasa omo jaji a oyo bakai na ko ka Otumfuo wasi nipa bebre ase but Otumfuo no opridi but nsuo Subin se on ti ase ama omo fa sikadani mu enye Ediagro, enye basabasa, momo ni na tem. Na nsuo Subin suya, suma odi asua me ne se. Mi ka kira Ghana ni ba bia. Obi a wadi di Otumfuo atem. Sasie, so wako pa acho. Enye sa. Ewuwo. Hello, abusiafo. Adofo. Ghana ma. Mi chi obi bia no pay. No fai me baya na no mo se ensuo Subin me nana esuma me ma me beka oti kokonso Otumfuo nyame kesi nana osei tutu the second abibio oti krare ne brare ngoma so Otumfuo se tutu nana me bo me mu hwe Ghana e besa me ka asem we chie Ghana fo me Nana Kwabros the spiritual president se ba sunsu mo amitiri mo de rough ba sunsu mo a menye saa asofo na modidi wo matam no ana menye abosomfo na modidi wo matam no ana menye malamfo na modidi wo matam no me yesunsum nipa me di nsuo na ye adwuma me sum nsuo Subin na mo a susum suma ne be kasa na mo no na ma kire kika kwate asem no ene memre ma hye tutum be sa be ka kire mo ba gumu nyina ma chinza na mama nsuo Subin a kire mo se Ghana ha nsuo Subin or power osuma me ma be ka kire mo se omo didi Otumfuo atem no mwen jaya asambeto mo na if you want mama dia ekan no adidi Otumfuo atem no mo ko na mo pa achaw enye sa de beto mo no Ghana for the bifi say ya na ye di akro me dia eba susu ma mi tirimo di obaku because unu sio ugari sio ana mso di nsuo na ye adwuma eti mi keso with nsuo mi nsuo ni na akasi wo na nsuo na ba be fawo na be ka be kun Otumfuo what is say odidi obi atemda Otumfuo ba be kamo Otumfuo ti hoy what is say wakasa tie wo hin bi da Otumfuo ti wo what is say wa bia na no akasa tie panyibu ana akola bi da ayindia bia no wa Ghana ha ne Otumfuo ayindie eyepe maka sasa wanko pa Otumfuo achawa wabusi afo be yewa yie anum wachisi kansa na mudie
mum ye twa dra wie Asante festival na ekoso no Asante odra na ye be die no mumma Otumfuo di odra na ewia ana mo ba hu say to me eye adwuma ha sa odra na ye be di no obi a wakasa ti Asante obi a wakasa ti Otumfuo because wakasa ti Asante a wakasa ti Otumfuo wakasa ti Otumfuo a wakasa ti Onsio Subin wakasa ti Onsio Subin me na Ghana ha no maka from now from December 31st wa di Asante di Otumfuo atem no so wa go po Otumfuo atem a wa go po Otumfuo atem wa go po Otumfuo atem mu bo hu de be koso na mo amo ya di video no beto be kire de monya na obi kika kwase asam ne mo asam awa kire who is Otumfuo who is this and I say no mo kika mfredi ma ene mo asam a kire yai mi de bitimo de o susu mi bitimo di prof asabia no abaka no Ghana ansi asabia ni wa amaka no Ghana ha ansi me baka kire mo say jasise de ko esise no ya to aba wi esise no enye normal epadifo mo fra mi ameba na kire de mba ye ebejai o se me ka obi a mai baba wo se sia eja no esise ko jun ejasise bi ebe to Ghana ha no ebe choko nipa bia wa asase so say Otumfuo wa do Otumfuo atem ko na ko Otumfuo atem wa di Asante atem atem ko pa Otumfuo atem ko di Asante atem a what did you Otumfuo be be say catch them from now up December 31st wa ko pa atem then you see wabusia ebe ye wa yi and na acha tutum a warning and I'm the more capacity of video channel. What I say? What you say? In so no home so be cool down ko fe mu nyina ama we abeye asem kase eti so ho na say you be a wo cassette na no so the two a if you ko e de hwa no ka say yi an hwa no e no ka say no anko fa asem ama wabusuafo anfo wabusuafo so anko to amane ne ekamu kire wadwe ma me e wo comment section aha Penyah blog media.